danas nagovestio i Risto Matković, član Republičke izborne komisije, koji je na konferenciji za novinare istakao da su ovi izbori bili u skladu sa propisima, što nije bio slučaj u prvom krugu. Saopšteno je također da je u 28 izbornih jedinica na 917 biračkih mesta širom Republike Srpske Krajine na birališta izašlo preko 60% od ukupno 298.000 građana upisanih na biračke spiskove. U izbornom štabu Milana Babića za sada ćute, očigledno im ne odgovaraju izveštaji sa terena kao ni zvanične informacije iz Republičke izborne komisije. Jer stameni i časni krajišnici nisu se juče izjašnjavali samo za ime svog budućeg predsjednika, već i za jednu pravu i jedinu političku opciju, za interese i vekovne težnje srpskog naroda da živi u jednoj svojoj čvrstoj i složnoj državi.